Kia ora koutou e te whānau, korokoro tui preheat, number 5, te whare tāpere, entertainment, nau mai, haere mai e te whānau. Kia ora tātou, kia ora Pīmio. Kia ora. This is my sister Pīmio. I'll let her tell you a little bit about herself in a moment, but this is our whare tuarima, the wero tuarima, whare paku, whare kai, whare nui, whare karakia, and the whare Tāpere. Whare tāpere. And the whare tāpere whānau is about, or back in the day, it's like entertainment. So it's an entertainment house, or however you want to entertain us. So Laurel and Hardy, or PJ and Tiumu, but that's up to you, however you do it. And just a chance for you to express yourself with movement, with music, with an instrument, however you want to do it. We were going to get dressed up, but but that's cool too, because that's part of entertainment. We're currently down here. We're in lockdown. We're in my our nephew's room here, but what's cool about this room is we're in Christchurch, and it's just a little room. It's like another whare paku, but it's a little room. He whare iti, this one. Whare iti, and this used to be the room where our dad, we both got the same dad. There's the same sister from a different mother. Brother from another mother. And yeah, and hopefully we can entertain you. But I'm going to let Pīmio say hello, and we'll take it from there. Ka pai, PJ? Yeah, ka pai. Kia ora te whānau, ko Pīmio Irewhiti mai tōku ingoa. I'm from Wairoa. I'm from Rikaturi. I'm from Waikari Moana. I'm from Wellington, and I'm from Aranui as well. Grown up in and out of here, these parts. Yeah, like Timu said, whare tāpere is about entertainment, and that's where my passions lie. So hopefully I can lend a hand and have a go at this this challenge, and hopefully we smash it out the park, eh, bro? Okay, yeah. Cool. And we're gonna help each other. I'll sing a little part, and Pīmio will do her part. But it's good memories. Our dad taught us this waiata. Everyone has their own tune, how waiatas go, and this waiata is called Ma Waira. It's like, who will it be? Who will be the custodians out there to take care of our reo, our taonga, our marae, and everything, both Māori and non-Māori. Mā te tika, as he said, in absolute honesty, truthfulness, equity and justice, and absolute faith, and absolute love, ever abiding. Amen. Boom. See you out there. See you out there. See you on the dance floor. Ka whai, Pīmio. Au e, te rawa kore, te pōhara, te ngoi kore, te tangati aroha nui ki te whenua. Te oranga mitinga kore. Ai. E te korori o ngā korori a te wairua tapu ho mai ki a mātau tau, kawana toa te tuatai e te ngā kau kino kore, mi ona tikanga katoa. He ngā wari, he a tāhua, he rangi mārie, he atawhai, he manaaki, he manawa nui, he mahaki noa, he tino pairawa. Kia whiwhi ai mātau ki tau tino rangatiratanga, āno namata, e kore ngaro noiho, kororia ki tau kororia mitinga kore, kia whakamaua, kia whita, kia tīna, huie, Bye. Mā waira. Mā waira. Hei taurima, te marae waho nei e. Mā te tika, mā te pono, me te aroha e. Tau tahi, taurua, e kore koe, e ware. Ka piri ahau, ko te aroha.
a kuima, a koroma, haerera. Kei runga hau o ngā hiwi, kia paina taku titiro. Ki te ara i nunumi ai, ngā tiraha aere. He poroporo ake he pepeha, he aroha nui ki te tangata, he aroha nui ki te whenua, he aroha nui ki te pō, he aroha nui ki te atua, mautonu, kia whakamaua kia whita kia tīna. Tīna! Haumi e hui e. Tai ki e! Kia ora. So I hope you enjoyed that, a bit of lighthearted. Feel free to express yourself however you want in your own exclusive way. Yeah, hope you enjoyed that, and we look forward to seeing theirs, Pimio? Yeah, I can't wait to see your fellas ones. Alright, what's your closing words for the whānau? Tūturu whiti o whakamaua kia tīna! Tīna. Haumi e hui e! Tai ki e. Tai ki e! Love you both. I love you too. Been losing long enough to know when I found the one.